što se tiče same proizvodnje, svaki suvenir proizvodim pored svog kreveta. To je jako bitno jer mi Crnogorci važimo za lijene ljude, tako smo poznati, ali ja pored svog kreveta imam svoj atelje, tako da čim se ujutro ustanem iz svog kreveta ja odmah obavim posao koji treba, onda idem u ostale obaveze. Što se tiče samog proizvoda koji radim, radi se stvarno unikatnom proizvodu koji, kao što sam vam rekao, samostalno proizvodim. Ukupno imam 65 motiva, radim za 5 najluksuznijih hotela u Crnoj Gori, među kojima su Regent, Vardar, Hotel Conte. Radi se o autentičnom proizvodu koji je sastavljen od keramike, svaki proizvod farbam ručnim radom i nakon toga proizvod kroz moje ruke kao proizvođača prođe 8 ruka. Mislim da je ovo proizvod koji može da predstavlja Crnu Goru, koji je potencijal za Crnu Goru, koji stvarno ima jedan ogroman kapacitet da predstavlja našu zemlju, jer ovako ovdje sam se predstavio na Jadranskom sajmu kao jednom od sajmu u kojima učestvujem tokom godine i stvarno posjećenost je velika. Ljudi, iako imamo mali štand, ljudi vide i golim okom mogu da vide da se radi o autentičnom proizvodu. Nadam se da će posjećenost biti još veća, nadam se da će naša nacionalna turistička organizacija, isto tako lokalne turističke organizacije prepoznati kvalitet mojih proizvoda i tako mi naravno pomoći u usavršavanju i unapređenju i povećanju moje skromne proizvodnje.